Sini mangkai mari nai, sini hanga kati nai, sini buku mau makuar nai, sini buku mau makuar nai, sini hano mari nai, sini mangkai mari nai, sini hana mati peti nai, sini buku mau makati nai, sini buku mau makati nai, mani kono makati nai. Probably 30th International Day of the World Indigenous Peoples abono hayong rigi 193 country wo son of the soil originating innate native peoples rok hayong ni hani bosani sal palai tung mo sal very important UN United Nations 1994 puila 9 August hayongni hani bosani salni palai khaijabu abo 1982 ni Geneva wo UN rok United Nations rok hayongni bosani sal palai ni hanai sijanto khaimani tinini mo salo chini taklaini 2023 ni theme the indigenous youth as agents of change for self-determination. Hayong ni busani self-determination atmoniyontron odhikar no tebo kaham katisana bagi jubok rok youth ni jubo somproday rok bo eta poriborton tubnani bagi gobang bhumika mananai ang mo salo hayong ni jotto hayong ni busarok no hambai majanogo Tini mo salo hayong ni busani je right more right jokno senta hi phirok manani bagi ma wanchugo shortke sasine tabuk chini Bharat Hakotor India UCC Uniform Civil Code chalu khlai in addition 2006 Forest Right Act je khaimani mo Forest Right Act nobo tabuk present union government apono amendment khai Hani Busani, scheduled tribes forest dwellers or any other traditional forest dwellers jatabongi forest right to money more right ni borongno tabu bonchona khanya nai tomu UCC tabu orobo haino civil code অবনব হাইনে তাবো বড় বিল তো বই যিনি নিজস্ব সংস্কৃতি নিজস্ব ভাষা নিজস্ব কক নিজস্ব কর্মংচমন্য এবং দংশ খানাবগै খাইতङ संखानाव अबनति तिनि इन्डियानि गोबांमा हायुंनि बिसानि सालरो प्रोटेस्ट डे हिनि खाइतङ जोंबाय इन टाइम कम्युनिकेशन खाइजेनि बागै जोंबो बरगो बाक्सा गयमालिया हाइपनो जोंबो इन्डियानि ताइ जत हायुंनि बिसारक तिनि मकनै बिलनो प्रोटेस्ट खाइतङनि बबो जों प्रोटेस्ट खायो नै तिनि म एडिसि प्रशासन निंगै अर हायुंनि साल पालायमानि मसालो जों मासाव हामबाय